Kakenhun ki santli ki seng ki bala sabat no hakipulet hajan ka office deputy commissioner ka is kasil kalami ka surpenrem ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ki menteri sarkar bat kumjuru ya ka National People Party. Komisi benta banya kendu ulang ba kakenhun ki seng balang ki baladan hajan sekretariat ki lapen long ya ka jiap ba na jan ka office DC bat ya chala cima tertel hadu benda poi ha mau bena ka budan mar persya bat ka Central Library. Hakani ka jiap ba kaladan ka jing penrem jur yo menteri rang ba ka jala konrad ki sangma bat kumju yo menteri bapai ka kampoi yeng ba lakaman Hak jia nanti on dalam poi hajan ka office trekam jongka National People Party kani kenhun kala perta jam ya ka surpen rem jongka. Diri kasih dari bawah itu ada wajah ikhman menhentai bagainya isu jingin mau yakikan omdu. Romboy down down Romboy down down Romboy down down Konrad down down MD Gorman Konrad semua down down Konrad semua down down Preston Sungsum down down Preston Sungsum down 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 down